kuti natema okumisengela bonse abakwatako akashitaka kutamba ubunkolanya kunu moku twalepanga ubunkolanya bumo bwine nangula video imo ine ukubomfyafye chingeleshi lero twalisafundwako kubantu nokwebwako kubantu kuti mwilaso safe mu kisungu mulesha nokubomfyako chibemba Kristo tafuilile fya byangeleshi kanshi pabushiku bwa lelo twalaisha fyo kwata short video yo twalaisha kulanshanya mu kibemba nangu ukuyikoselesha nangu ukuyisambilisha mu kibemba kanshi mushiku bwa lelo amalembo twalaya afumya mu bena Efeso chapter 1 wanjeleleko Efeso chapter 2 verse 1 kufika fyo mu ine fye mu verse 1 ndemona ukulingana na kashiteko tukwete na labo mfye chingeleshi pakubelenga and you were dead in the trespasses and sins ukwesho kwilula kofye mu kibemba amashu yale sokwe bati kale twali abafwa pamulandu n'amambulu nanguno olubembu lwesu nomba ikyawamisha papa abeshuira ko bati kale ifya kale ninshipali ifipyefire kitika kalemba Paulo mwibukisho kuti Paulo alelembela bena Efeso ngamwabelenga muri Efeso chapter 1 verse 1 bulesa ngokuti kalemba li Paulo alelembela kulukutalwa Efeso asoso kuti kalemu ali abafwa nombe bwale bati kalemu ali abafwa wandushi takuinga omuntu wingalanda kukitumbya nti wakifwa ichi kire omfwa kanonga kyabuka eryo bachebo kuti wakifwa takwali omuntu wailela ndeshiwiri lyonse kuli Lazaro elwali munindi ukumwe bati Lazaro wakifwa eryo Lazaro dalashibuka lero ndesubira nangu kipingo tachafika mu kusokololo kuti kwali bamwe bene kwati walifu eryo washibuka bali mwebele na Kristo mwine nokuyibona nalimo ali mwenye omwine Lazaro ifisalo bamupombele kanshi chondesho kulondolapa kuso samashuwale tilo kuti kaletu wali abafwa pakwebo omuntu ati kale wali umupina ndemuna kwati nishinalimo kali umupina fye bulya bwine naselako panono naninako pamulu eri omwamuyibulako kuba bati kale wali umupina kanshi ayamashuwa yakuti kale twali abafwa yalelola kubesha bakwalesa nangu abana bakwalesa abafuma mu fyakale nomba chinchi bayelelo kuti kale bali abafwa nga kuli kale kwali abafwa ninshikuli bamu abachiri abafwa nomba ebantu twalaisha okumona bono kusambilishanya usho omuntu apendwa shani ukufwa ukwesha mukwangufyanya omuntu ushirapokerera Kristo alependwa uwafwa ninshi apendero wafwa eri olubola lwaingirira pesa okubibwesha fye muri Genesis chapter 3 mwali belia shira kwa Adam na Eva balela nshanya kunsoka na kuchirisha Eva alela nda nensoka pamwe yakupokelele kisabo elyo bali declared kupendwa ngabafwa bambi yokubutuka kulilesa ukumufulumuka lesa ubukata bwandu wike pali bena ubulungami bwandu wike pali bena baishibe bibine bisuma icyale ngeri okuti beshibiko kuti balifwa elyo kipingo kimo kine kire tufundo okuti umupashi umubiri wabula umupashi ulependwa ngowafwa kaishi umuntu ushirapokerera umupashi wamushira ushirapokerera Kristo alependwa wafwa kaishi munina ngole umfwa apolita ulapokerera Kristo kumenzwa yakwalesa ulependwa ngowafwa ubuseko kubapokerera Kristo ebweshishe ukupuputula Paulo kubebusha ifyo bali akale kuti bali abafwa nomba misango nchina muri karekta nchia muntu wafwa ichakubalira kumuntu ushirapokerera Kristo kuchinena mu kishinga tepamulandu wakuimanira nokulumbula fe pakanwa ukuti abantu bamimone tepamulandu wakufwala amatai umulandu wakufwala ebikupu amajaketi kuti abantu bamimone fye kuti muli bena Kristo tepamulandu wakulanga ama fashion kuchalichi tepamulandu wakosera okuya ku church libiri shile zoso kuti okuya ku church ubembuyo tepamulandu wako bafe Sunday Christian nangu Saturday Christian awe ni pamulandu wako wa Kristo ni pamulandu wako yebeleleme mbusheni muchine na muchishinka nokupokerera Kristo ngomu pusushi wenu ushemayo chine chinyapoli na uwe tata na uwe musepela munandi walipokerera Kristo
ikyala kulanga mukine kina twalipokerera Kristu ichenchente imyendele wendelamo ichenchente byebya yobe ichenchente fyo kitamumvisolo fyala kwafunisho kushibanga walishiba Kristu ili abantu tabale kumona ili omulifye babiri ili omulifye mumvisolo ifyo tontonganya mukatika mutima wobe na mukatika matontonganya yobe ushefirela ngo kuti walipokerera Kristu imirimo obomba mumvisolo na pabwelu ushayidela ngo kuti walipokerera Kristu tepamulanda n'okwimanira ku ntanshi n'okulanda fechebo kyakwalesa pakanwa awe tepamulanda n'okumfwafye okuba ffe konfwafye lesalefu ukuthi tuwaba bakakitaba kyebo kyakwalesa kanshi munina nga tawula afika mukupusuka itafe pamuvu mu Yesu Kristu mukine na mukishinka aleisa kuliwa imwe aleisa kuliwa munina takutamvye amalembo yaletwemo kuti mona ninji mani nandi pamuishinde konkonsha ale konkonsha nomba Kristo ale konkonsha fe ukupanga echongo yo ukukonkonsha kwakwe kuleshira mumbila nsuma ubushikuno bwaira bafitunshi bila nsuma ile ebirwa pamafoni mbila nsuma shire ebirwa bamumba bamune mbila nsuma shire ebirwa pamafoni balakaka nenkanshi balakalipo kuti alengo na wila ama MBs lelo mukutamba amafyumu ya pornographium wala baba sansamuka webula ndawe kukakwa nemipashisha kowela konsyoko esheni kukutuluka amenso esheni kukwata amenso yakumpashika kusumina pamfumu Yesu Kristu elyo mukeshiwa feminga batosha kwa kasebanya bushe chine ulependo wafwa kuli abo bonza bashire pendo abafwa Paulo aletwibusho kuti mwibusho kuti kalemo ali abafwa ku lubembo nomba mu alifumako tuyesho kumwelela kunuma namwe mune finkunga file chitikapano pesa mbali achalo bashima pepo babufi bawirenge ebishimo bali konse ku north ku east west south konse ko bali mwibushe no busesemo kwa Kristu ukuthi mwishire chikumbera kukesaba nchitesha afya Paulo na wale sosa Kristu na wale soko bati kukema bashima pepo na bakasema babufi ngamwamfuati Kristu yaje kote kwesho kuyako ile lwabantu babikire fitetekero muri bashima pepo babufi ile lwabantu babikire fitetekero muri bashima pepo babufi ile lwabantu babikire fitetekero mumenshi ile lwabantu babikire fitetekero mutusalu ile lwabantu babikire mufitetekero mumanga ile lwabantu babikire fitetekero mukupanga obuchende pantwemo balelira kalika chiri kala ndakuliwo munina ngefyo konkere lesa mupale amen.